Chawllam rimachkarqanchik chay Jawa llaqtamanta, España llaqtamanta allpanchikman yaykumuspanku lliw ayllu runakunata ñakachisqankuta, sipisqankuta, llakichisqankuta chaymanta rimachkarqanchik. Imaynataraq chay usaqhina laqharayaq runakunata Jawanchikmanta wichurquchwan, imata rurasparaq chay usaqhina ukunchikpi laqharayaq runakunata kaspiparquchwan, sasachu, pasaypa sasachusmi. Qayna punchawmi chay ñakakuy punchawkunata, llakikuy punchawkunata yuyarispanku huk suyukunapiqa, huk hatun suyukunapiqa llaqta ñankunaman lluqsimurqa, hinaspam wakinkunaqa sasachakuyman yaykurqunku. Chaymanta yachayta munankichu, munaspaqa ama ripuyraqchu, ama ripukuychu, suwachaykuway, chaynaqa kaytaraq uyarichaykunki. Imaynallam kachkankichik llaqta masiykuna, imaynallam kachkankichik qhichwa runa, imaynallam kachkanki pani, wawqi, chakra runa. Hawkallachu achikyarqunki. Kay Lima llaqtapiqa chirikuchkanraqmi, kay Lima llaqtaqa pasaypaq tutayay hinam kakuchkan, hinaran para ipumuchkan parapas, hinallam puyupas pasaypaq yanay puyu lliw Lima llaqtata wankukuyku. Chayraykum kayna pasaypaq kasaqapas kakuchkani. Yachankichiña sutitaqa, ñuqapa sutiqa qhinchu sunchu mana riqsiwaqkunapaq, kunaqa kachkanchik kay ima punchawpiñam kachkanchik Quyllurcha punchawpi, chunka kimsayuq punchawpiña utqayllaman ripun punchawkunaqa. Kantaray killapi ñam Kantaray chawpi killamanña chayachkanchik. Ima watapim kachkanchik, llaqtanchikman hinaqa, chay llaqtanchikpa yachayninman hinaqa kachkanchik pichqa waranja, pichqa pacha, iskay chunka isqunniyoq watapiña. ¿Rikay? Qayna puncha chunka isqaniyuq punchawpi yuyarichkarqanchik chay waranja, tawa pacha, kimsa chunka isqayniyuq watata. Imataq karqa chay watapi? Nirqanchikmi chay watam chay Cristóbal Colón sutiyuq Españamanta hamuq runa kay Awyayala allpanchikman chayarqamurqa, yaykurqamurqa. Chaymi paykunaqa munasqanta rurakurqaku kay llaqtanchikpi. Manam ñakachiyllachu ñakachirqa runakunata, manam llamkayllachu llamkachirqaku. Manam chay yachayninchikta, iñiyninchikta, qhallunchikta chinkachiyllatachu munarqaku. Paykunaqa llaqtakunapa llapa imantam hapikuykurqaku, allpantapas qhichurqurqaku, hinaspa chay allpayuqtaqa mana allpayuqta hinaña rikurirqachirqaku, hinaspa paykunaña rikurirqunku allpayuqqa, paykunaña rikurirqunku wasiyuqqa, chay allpayuq wasiyuqqa mana imayuq rikurirqun. Chaymanta punim ñakakuy nisqanchikpi hinapas rikurirqamun. Chaymi qayna punchaw kay Venezuela llaqtapi hinaspa kay Chile llaqtapi chay ayllu runakuna chay punchawkunata, chay watakunata yuyarispa hatariykurqaku, ñankunaman lluqsispa haparkachastin, tusustin, takistin purirqaku. Chayta ya kunan qhawaykusunchik, hinaspa chayman hina rimanakustin qawasunchik chaykunata imaynas kachkan chay imaraykutaqsi sasachakuykunaq hinalla kakuchkan kunan punchawkan. Qhawachaykuychik sumaqllata kusikuyllawan. Ni descubrimiento ni encuentro. El día 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena. La fecha recuerda la llegada de los colonizadores españoles del año 1492 a nuestro continente. Nuestra Abya Yala es nuestra América. Nuestra Abya Yala fue invadida, fue uno de los territorios que fueron realmente
kay rimaq warmiqa manam kay Perú suyo warmichu. Kay rimaq warmiqa Venezuela llaqtamantam. Paymi chayna kallpawan rimachkan. Payqa manam América nishkanchu, qaway. Payqa nishkan Awyayala. Imanasqa qayna punchaw rimapayarqaykichikña. Kay allpapa chay Alaska sutiyuq allpamanta kay Chile sikin allpakama chay allpapa sutinmi karqa Awyayala. Chay España runakunam chay sutitapas tikrarqunku huk sutikunawan. Chaymi chaytapas hatarichina, chaytapas kallpachachina. Imanas hataq chay Americallawanqa ñuqanchik qiparquchu. Ñuq kikinchik pura, ayllu pura hina kaspaqa chay sutikunatam yapamanta rikurichina, paqarichina. ¿Ya? Imatawan sinichka. Fue una invasión y fue un genocidio. Esta es la Jona, danza ancestral de la etnia Wayuu. Cultura que atraviesa generaciones y que resiste ante los diferentes imperios. Venezuela es un país plural, diverso y hogar de 44 pueblos indígenas, guardianes del planeta e incansables defensores de la humanidad. Ajá, nichkan kay Venezuela llaqtapiqa hayka ayllu llaqtakunataq kachkan. Tawachunka tawayuq llaqta ayllukunam kachkanin. Kay Perú suyunchikpiqa haykataq yachankichu? Kay Perú suyunchikpiqa pichqa chunka pichqayuq llaqtakunam kan. Chaymantam ñuqanchik huknin kanchik. Kay Quechua llaqtaqa huk llaqtallam. Manam Quechua llaqtallachu kay Perú suyu ukupiqa kakuchkan. Kachkan achka llaqtakunam. Kachkan aymarakuna, kachkan jakarukuna, kachkan pukinakuna, aripaykunaqa ña pukinakuna qallunta chinkarqachinkuña, siminta chinkarqachinña, chay chinkaptinpas umanpiqa yachaykunaqa hinallaraqmi kachkan. Riki, chay España runakuna hamusqanmanta punman achka llaqtakuna chinkarqun. Hinaspapas kayunkapiqa achka llaqtakunam kachkan. Wakillantapas qamkunaqa uyarishkankichikmi. Uyarirqankichikmi chay ashaninka aylluta yuyachkankichikmi, uyarirqankichikmi chay shipibo sutiyuq aylluta, uyarirqankichikmi chay Wampis, hinaspa Awajun, Kakataybo, Nomachigenga, Matses, chay ayllu llaqtakunataqa ichaya uyarirqankichikpas. Imanasqataq mana uyarinchikchu, manam pipas chay llaqtakunamanta rimaq kanchu riki. Lluychankum ninchik ñuqaqa Perú suyum kani, mana pipas riqsikunchu chay ayllu llaqtanwanqa. Chaymi qam panichallay, wawqichallay, maypiña kaspapas, piwanña kaspapas, qamqa ninaykim ñuqaqa Quechua runam kani, chakra runam kani. Imanasqataq penqakusunchik. Chayna kaptinqa kay ayllu llaqtakunaqa achkam kay Awyayala uku llaqta allpapiqa. 529 años después de la llegada del imperio europeo atropellando, donde hubo 9 holocaustos judíos, 90 millones de pueblos indígenas exterminados, en nombre de la cruz, en nombre de la Biblia. Aquí hoy hay patria desde la llegada del comandante Hugo Chávez. Kay warmi parimasanqa manam yanqachu. Qaway chay España runakuna hamurqunku kay allpanchikman riki taytachampa sutinpi, chay chakatata apamustin, chay Biblia nisqanta apamustin, hinaspa paykunaqa niwarqanchik riki yawa ñawikita wichqaspa taytachawan rimay. Riki hinaspa ñawinchikta wichqarqachiwanchik, ñawinchik wichqananchikamaqa paykunaqa allpanchikta apakusqaku, ñuqanchik ñataq chay Bibliawan qiparqunchik. Riki, ñawinchik kicharinanchikpaqa manaña kasqañachu allpanchik. Ñuqanchikqa Bibliallawanña qiparqusqanchik. Chaymanta punim riki chay taytachapi iñinchik, chay santukunapi iñinchik, chay virgenkunapa iñinchik, chaymanta puni. Hinaspa ñuqanchikpa iñininchiktaqa chinkarqachirqakum riki. Paykunam chay huchayuq kayna llaqtanchik kayna kananpaq. Ñuqanchiktaqa hawarqanchik asnuta hina, uywata hina, sallqata hina, mana yachayniyuqta hina, mana iñiyniyuqta hina, mana simiyuqta hina. Paykunaqa chiqnikuna niwarqanchik kay runakunaqa llamkanallampaqmi allin kasqa. Kaykunaqa mana hamutasqachu. Kaykunaqa mana almayuqmi kasqa. Chayna umayuqmi kay hawa runakuna yaykumurqa allpanchikkunaman. Hace 21 años. Hoy, 12 de octubre, a 529 años de resistencia indígena, seguimos trabajando en pro de los derechos humanos. Una marea roja marchó por las calles de Caracas este martes, pies firmes en tierra.
guerreros y guerreras en defensa de su dignidad ante cualquier ataque. Ahora más que nunca estamos luchando contra un imperio. Hace 529 años fue contra el imperio español, hoy es contra el imperio norteamericano, porque aquí hay un pueblo que ha decidido ser libre, ha decidido defender su soberanía y ahí estamos claros los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tienen derecho, tienen voz, tienen participación, es gracias a la revolución bolivariana. El Día de la Resistencia Indígena fue decretado por el comandante Hugo Chávez en Venezuela el año 2002, en reemplazo al Día de la Raza. Pasos de una historia que se construye en la lucha diaria. Seguimos nosotros en la calle, resistiendo, demostrándole al presidente obrero Nicolás Maduro que nosotros como indígenas seguiremos en la calle, seguiremos dándole el esfuerzo a este proceso revolucionario, porque solo en revolución, a 22 años de revolución, seguimos nosotros reivindicados en estos 529 años. Más de 500 años después de la llegada de los colonizadores europeos a América, los descendientes de estos invasores insisten en mantener a otros pueblos sumisos. Pero los hijos y hijas de Guaycaipuro, Lautaro, Cepete Araju, Micaelas Bastidas y Bartolina Sisa resisten y avanzan hacia la construcción de un mundo igualitario dentro de la diversidad de nuestros pueblos. André Vieira y Jesús Romero, Telesur, Caracas, Venezuela. Jawachakan kichikchon, kayaka jaina punchawmi, kayna achka waranjantin runakuna Venezuela suyupi lluqsirqaku ñankunama. Kay Perú suyunchikpiqa imatapas ruranchikchu, ñuqanchikqa jawka kakunchik, ñawsajina kachkanchik, ñakakuylla rimaylla ruraytaqa mana. Riki, ñuqanchikqa manachu paykuna hina ñakakusqa kanchik, ñuqanchikqa manachu llakisqa hina kanchik, icha ñuqanchikqa apurunakuna hinachu kawsakunchik. Icha ñuqanchikqa allpasapachu kanchik, kayniyuqchu kanchik, icha sapa punchawchu llamkanchik, atistin mana atistin wiksanchik juntachinapaq. Imanasqataq paykunaqa kayna jawka kuyunku, purinku, rimanku. Wakikunqa ninkuta wakpiqa manam runakunaqa rimaytapas atinchu manchakuymanta. Riki, chaynatam rimanku. Kay jawachkankichik, qayna punchami kay llaqta sayarispa, kay ayllu imayna chay ayllunku, ñawpa ayllukuna ñakakusqanta yuyarispanku, haparkachanku purinku. Kay Perú supi jawkam kakunchik, manapas kay allpanchikunapiqa ñakakuy kanmanchu hina. Chayta junqarqunchik, icha junqarqachiwanchikchu. Icha manachu yuyananchikta munanku. Pitaq chaykunata mana munanmanchu, kachkanmi riki chay runakunaqa, kunachaymi riqsinkichik paykunata. Hinaspam huk suyupipas llaqta sayarirqa, chaypim saschaku rikurriqamun, qhawaykunkichik. Fue imposible, los pueblos originarios aquí en Santiago de Chile no pudieron llegar hasta el Cerro Huelén. Decenas de carros de carabineros, lanza agua, lanza gases, se apostaron en toda la periferia de Plaza Italia, Plaza Dignidad, para impedir que esta marcha avanzara. Aquí en el Parque Forestal, pequeños grupos de pueblos originarios están haciendo sus ceremonias debido a esta imposibilidad de marchar. También, como también lo manifestábamos dentro del primer comunicado, una brutalidad impresionante, la represión. Y cuando uno ve la información que entregan los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, respecto de la cantidad de presos políticos que hay hoy en Chile, de pueblos originarios y particularmente del pueblo mapuche, en la demanda de la recuperación territorial, uno entiende la indignación de estos pueblos que llegan hasta la capital chilena justamente para esta marcha de la resistencia. Logra avanzar esta marcha por la resistencia de los pueblos originarios. Carabineros interrumpió la ceremonia, los discursos de las Lamien y los Lamien que llegaron hasta Santiago para participar de esta marcha de la resistencia de los pueblos originarios.
Pikunataq paykuna. Paykunaqa Mapuche llaqtam, Mapuche ayllu. Kay Mapuche aylluqa kay Quechua llaqta hinam, hatun allpayuq hatun llaqtam. Achka waranhantin runayuqmi kay Mapuche aylluqa, Mapuche llaqtaqa. Kay Quechua runa hinaya, kay Quechua llaqta hina. Quechua runakunaqa kay pichaypim kakuchkan kay Perú suyupi. Manam Perú suyullapichu Quechua llaqtaqa. Boliviapi, Ecuadorpi, riki Colombiapi, Argentinapi. Chay hatun suyukunapim Quechua llaqtaqa mastarisqa tarikun. Ñuqanchik hinam kay Mapuche ayllukuna, kay Mapuche runakuna kay Chile allpapi, kay Chile suyu allpapi kawsanku. Kay Mapuchekunaqa manam Chilellapichu, Argentinapipas yachanku paykunaqa. Paykunapas achka hununtin runakunam kanku. Imanasqataq paykuna sayarin. Paykunaqa sayarin chay allpantam paykunaqa mañakuchkanku. Chay qhichusqanku allpa kutichinankutam paykunaqa munachkanku. Manam chayraqchu kay llaqtaqa sayarin. Unayñam achka watañam chay allpankuta kutichikunankupaq mañakuchkanku. Chayraykum Mapuche runakunaqa wakinkuqa achka chay umachaqninkuna, chay rimaqkunaqa kikana wasipi wichqarayasqa kachkanku. Wakinkunataqa chinkarqachinku, wakinkunataqa sipirqunku. Pikunataq chayta rurachkan? Kay Chile suyu umalliq qhari. Chaytam chay kamachikuqkunam kay Mapuche llaqtataqa, Mapuche runakunataqa chiqnikuspan chinkachiyta munachkanku. Chay allpanku kutichiway nisqankuraykum qayna punchawpas yapamanta chay llaqta amachaqkuna, chay kachakukuna llaqtata qhawasqaykichik hina manam yakullawanchu maqchiparqunku, manam yakullawanchu chiqichiyta munarqaku, manam. Paykunaqa tuqyachiqwanmi runakunata manchachiq hina rakiparqurqaku. Chaypim huk warmitapas wañurqachinku, qayna punchaw wañurqachinku. Maypitaq kaykachkan? Chile suyupi, Chile hatun suyupi. Tupachiychik. Venezuelapiqa jawka llaqta runakuna purikunku haparkachastin. Chaypiqa manam pipas karkanchu. Chile suyupim ichaqa mana rimanankutapas munanchu, mana chay huñunakunankutapas munanchu, hinaspa aswan chiqirqachinku, wañuparqachinku, maqaparqunku, hawachkankichimi chay kay rikchanapi. Imatataq rurachkanku? Pitataq chaynata maqachkanku? Pitaq? Ayllu runa, Mapuche runa. Hinaspa chay Piñerapa runankuna, chay kachakunkuna maqachkanku. Chaynatam ruran wak llaqtapi. Hinallaqa ninku democracia. Chaynatam ninku riki, Hinaspapas aswan llutanqa kay nisqanmi. Qhawachaykunchik. Imatataq nichkan kaypi. Qhawachaykusunchik. Kaypi nichkan chay qayna punchaw Mapuche runakuna lluqsimusqanrayku chay Chile suyupa umalliq runa, kamachiqnin runa nirqun. Kunanmantaqa manam pipas kay uray Chile sikinpi kawsaq runakunaqa manam purinqakuñachu. Kunaqa saschakupillam tarikunchik, chayna kaptinqa chay llaqtakunaqa, chay suyukunaqa qhawasqañam kanqa, chay kachakukunallañam, awqakunallañam chaypi purinqa, paykuna munaptinmi purinqaku, mana paykuna munaptinqa manañam purinqakuñachu. Saschakupillam yaykurqunkichik nispaña. Chay kasisnipi ninkurik chay estado de emergencia nispa. Chaytam qayna punchaw kamarqachikun chay Chile umalliq runa. Hinaspa chay rurasqanrayku aswan manaya kaqninpichu llaqta chay Chile llaqtataqa rimapaya. Uyaykunkichik ima nisqanta. Sumaqchata Castilla simipi rimachkanqa, manaya ni Mapuche simipichu, manataq Quechua simipichu. Castilla simipim rimachkan. Hawankichik, Castilla simi uyariqkunaqa tupachiychik. Chay imayna, chay Mapuche ayllu, Mapuche runakuna ñanman lluqsimuspa tusuqtin, takistin, jawqa purikuchkaptin,
chay kachakukuna lluqsirqamuspa, chayqa kachik yakuwan mahawan hinaspapas tuqyanakunata kachaykusti. Hinaspa imatataq nin kay uyariykunchik. Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado. Chay cachiparantiko runakuna. Kay runakunaqa wañuchiko, manchachiko runakuna. Kay runakunaqa pasaypaq millay runakuna. Chayna llulakuywan kay kulis uya runa llaqta, Chile llaqtata rimapayachka. Mana kaqninpichu riman. Kay Perú suyunchikpipas kay runahinam kay wakin kamachiqkunaqa riman. Hinaspa llaqta sayariptinqa sendero luminosowan tinkuchin tupachin. Tirukuwan tinkuchin. Chay llulakuykunawan wakin runa masinkunata pantachin, chiqnichin, hinaspa rakina. Chayna rakinasqam kachkanchik kunan punika Perú suyo runakuna. Wakinkupaq kayna rimaq runakunataqa ninkuriki kayqa Perukum, kayqa senderom, kayqa mubadirqmi. Pikunataqa chaynata ninchay llaqta nanachikuq runakunata. Pikunam chaynata sutichan, chay apu runakuna amacha, chay apu runakuna harkaq. Chay apu runakunam chayna llulakuykunawan llaqtata pantachin. Uyarichkankichikmi. Kay Mapuche llaqtaqa manam payqa nichkani chay tuqyana, chay wañuchiq tuqyanakunawanmi runakunata wañuchistinmi, kachakukunata wañuchistinmi, suwaqustinmi, kañastinmi, lluqsimurqaku nispa. Qhawarqanchikmi manam chaykuna kanchu. Manam karqachu. Chay llulakuykunawan payqa niriki. Kunanmanta puniqa kay llaqta kay suyukunapiqa manañam pipas hawkaqa purinqañachu. ¿Riki? Chay. Uyariykunchik imataman sinaqa. Cometido por grupos armados en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. Las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra. Haynishkan kay kachakukunata, hojakunatas hark'atusaqku. Manas yaykumunanta munasqakuchu. Imakunawan chay nisyu wañuchikuq ruranakunawan. Chay nisyu wañuchikuq tuqyanakunawan. Chaykunawansi hark'atusaqku, amachakusaqku, hinaspa kachakukuna chay kasankuman yaykunanta mana munasqakuchu. Chaychik chay runakunata hapiparquspaku, majarqaku, wakinkunataqa wichqarqunku, wakinkunataqa tikana wasiman aparqunku, huk warmitaqa chay huk amachaq warmita wañuqachinku. Chay kunkampi, chay tuqyanawan kachaykunku, hinaspa wañuku. Chaytaqa ninchu, aswan llaqtata tumpaykuchkan. Kayna umayuqmi achka runa kay Perú suyupi. Hinaspa imaña kaptinpas kayna sasachapikuna kaqninpi llaqta mañakuptin, chay mana mañakunanpaq wanananpaq chayna llulakuykunawan takyachin hinaspa qhapirqunku, hinaspa kikana wasiman aparqunku, chaypi wichqarqunku, hinaspa wakintapas chaynata munasaqku kayna ruraqkunataqa nispa manchachik. Chaymi kunankama uparayas kanchik. Estos hechos de violencia también comprometen el orden público y debilitan el Estado de Derecho. El artículo 42 de la Constitución Política de la República permite la dictación del estado de excepción constitucional de emergencia. Y en consecuencia, queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que, dados los hechos antes descritos, hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia. Queridos compatriotas, ninguna decisión es fácil. Este estatuto de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se han enraizado en esas provincias y en esos territorios.
ni descubrimiento ni encuentro. El día 12. China umayukmi kainina hallo kamachikukuna yamka. Llaqta qatariteqa chaynam tirukun kayqa, wañuchikuq runam kayqa, manchachikuq runam kayqa, chay kachi parantikuq runakunam kayqa, chayna kaykunataqa takiachinam mana miranapaq nispam chay llulakuykunawan riki chay awqakunata ñankunaman hurqurqamun, hinaspa paykunam aswan chay llaqtataqa manchachishqa. Kay mapuche runakunatam chay España runakuna kay allpankuman yaykumuspa allpankuta hichurqurqa. Hinaspapas paykunaqa nirqaqman ari kutichipusaykichikmi chay allpaykichiktaqa nispa nirqa. Qillqasqam kachkan chay, huk qillqana maytupim qillqasqa kachkan chay. Rimanakusqam kachkan chay allpan kutichinanpaq. Chayna rimasqaña kachkaptinpas, qillqasqa maytu qillqasqaña kachkaptinpas, kay Chile, suyu, umaya qarim, mana chay allpanku kutichipuyta munankuchu. Imanasqa chay apu runakunapa makinpi kasqanrayku. Kay qhawsaykichik qharipaypa sutinmi, imanataq kay qharipa sutin kasqa, achka hatun sutin kasqa. Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique. Kay qhariqa apu qullqisapa runam. Kay runapam kay Perú suyupi chay latapisqu pawaqkunapas chay lami sutiyuq latapisqukuna kaypi llamkachkan. Paypaqa qullqinqa mana yupay atinam. Chayna kachkaspapas qawaychay waqcha runakunata mana qullqu runakunata mana kapuqniyu runakunataqa chiqniwan hawan. Hinaspa chay allpanku kutichina kachkaptinpas mana kutichiyta munanchu. Chay apu runakunata amachaspa. Chayman kachkanchik, chay ñuqanchikqa kay qhichwa runaqa, qhichwa llaqtaqa manam yachanachu allpan kasqanpas, mana allpan kasqanpas, yachanachu. Imanasqa ñuqanchikmantaqa hurqurqanchik miriki chay umanchikmanta yachayninchikta, mana mamuchikunataqa atirqakuchu chayta. Paykunaqa ñawpa tayta mamanku hinan, chay umayuqraqmi paykunaqa kawsakunku kunan punchawkama. Ñuqanchiktaqa hurqurqanchik llulli yachayninchikta umanchikmanta, hinasqa huk yachaykunata winarqanchik. Huk iñiykunata winarqanchik, paykunapa yachayninwan yakunaqa hawqa kawsakunchik. Riki, chay ñuqanchikqa yachapunchikñachu pi kasqanchiktapas, mana maymanta hamusqanchikta yachanchikchu, mana maypi sapinchik kasqanta yachanchikchu. Imanasqa chay yachay wasikunapipas manam chaykunamataqa rimapayawanchikchu. Imarayku manam riki chay yachachina maytukunapi chaykunaqa kanchu. Chayrayku. Chaymi llaqta rikcharinaña, ñawinchikta kicharisunña, umanchikta sumaqta chuyachachisun. Manaña kayna, kay apu runakunapa munasqan rurananchikpaq. Kunankamaqa chay willakuqkuna, chay qhawanakunapi willakuqkunaqa pantachuwanchikqa hinaspa chay pantachuwasqanchikrayku ñawsaq hina tarikunchik. Mana allin qhawaytaqa, chuya qhawaytaqa atinchikraqchu kunankama. Hinaspa paykunaqa riki pantachiyan sapa punchawmi pantachiyapi paykunaqa kakunku. Llulla willakuykunawan kay qhari hina. Pantachispalla. Chayna kastam achka runa, chay España runa. Kay allpanchikman yaykumusqanmantam chayna kasta umayuq runakunalla kachkanallita. Paykunapa ñuqanchik llaqtaqa mana kunankama chay kamachikuq hinaqa kanchu. Qhawchkanchikmi kunan kay wawqinchik Pedro Castillo kamachik hilaykuqman kay Perú suyuman. Hinaspa paykunaqa mana yamunanchu. Pay munasqanta llamkantaqa. Paytaqa tanqachkanku, qhimichkanku chay apukunapa munasqa llamkananpaq. Hinaspa chay mana kaytayo hina rikurquspa kay wawqinchikqa ña tikarakuchkanña, tumpamanta tikarakuchkanña. Hinaspa llaqtataqa qhipachachkanña, llaqtataqa wasapakuchkanña. Chayqa mana allinchu, chaymi rikcharinanchik. Chaymi ñawinchikta allinta kicharina. Hinaspapas maytukunatam ñawichanku. Chay maymanta hamusqanchik yachananchikpaq
imana kayka, claro, llaqtakunamanta qhawaran, llaqtakunamanta qhamuspanqa ima kay llaqtanchik ruwasqankuta yachananchikpaqmi maykunata ñawchanchik, tapupakuna, maskana yachaykunata. Chaytam rimapayayta munarqaykichik kunan punchaw wawqi mariykuna, chaytam rimapayayta munarqaykichik kay qhichwa llaqta, ichaya kay rimasqay imayapaqpas allin kanman. Chay ukunpi rimasqay mana sunquykichikpa hina kaptinpas, kay qhichwa simillanchiktapas ya uyarichik, ichaya uyarispaqa imallapas ñutqunchikpi, umanchikpi takyanman, kuyakunanchikmi, ñuqanchikqa qhichwa runam kanchik. Kay qhichwa runapa qañunqa siminqa, chay runa simi nisqanchikmi, qhichwa simi nisqanchikmi. Kay llaqtanchikqa hatun llaqtam, amaya chiqispaqa kasunchu, sayaritaña qallaykusunchik, huñunakuytaña qallaykusunchik. Huñunakuykuspaqa mayna kallpayuqlla kachwan, imakunatay mana rurachuanchu huñulla kaspaqa. Chayta manchapuspanku kay runakunaqa kayna rakiwanchik, hinaspa rakillapi paykunaqa sabakunchaw chay llullakunawan. Kay rimasqay allin qampa hina kaptinqa huñukaykamuy kay huñuyman. Hinaspapas chay munani niq makichapi ñupuchaykuy. Chay rurasqaykiman hinachik ñupuchaykuptikiqa wakin runakunapas uyarinqa. Kunankapaqa iskay kimsa runakunallam hawawachkan, imananchu hinallachik ñuqaqa kallpachapichik kasqa. Kay rimasqayman hina ñuqapas simichaypas ñam kacharikuchkanña, manañam llumpaytaqa watakuñachu qalluypas, kunaqa ña wayralataña kay qhichwa siminchikta pantachaptinpas wayralataña rimachkanña. Chayna kaptinqa huk kutikamaña llaqta masillay, huk punchaw kamaña, paqarik ichaya lluqsiyta tirqamuyman, mana atispayqa ñachik mincha punchawkuna lluqsimuchka kasaraña. Chayna kaptinqa hawkalla, kay corona unquyqa manaraqmi chinkanchu, ama chaymantaqa amachakunaykichikmi, ama qunqaychikchu, corona unquyqa hinallam kachkan, hinallam kawsakuchkan. Chay Chile llaqtapiqa qayna punchawlla achka runa chay hampina wasikunaman yaykurqunku. Kay Perú suyupiqa tumpachata puñuykun. Rikchariquspaqa yanqata, rikchariquspaqa nisyu kallpawanmi rikuriqamun. Chayna kaptinqa hawakuykusunchik. Paqarikama.